Maisha ya mtu ni mfano wa kitabu ambacho kina cover nzuri sana, lakini kilichopo ndani ya kitabu ni siri ya yule mtu. Sisi tunaona ile cover ambayo tunaiona tunapochukua kile kitabu, na kila mtu ana kurasa zake kadhaa katika kitabu hicho. Kuna kurasa za kuhuzunisha, kuna za kuumiza ambazo zitampeleka kwenye huzuni kurasa hizo, lakini pia kuna kurasa za furaha na matumaini mema. Kwa hiyo jitahidi sana kadri ya uwezo wako kuhakikisha kwamba kitabu chako kinakuwa na cover nzuri, lakini pia na vilivyomo ndani vinakuwa vizuri, ili unapoondoka na watu kuchukua kitabu kile kwa ajili ya kukiperuzi na kukisoma, basi wawe wanasoma zaidi au wanavutiwa zaidi na vile vizuri, na wakikutana na kurasa ambazo ni mbaya, basi ziwafunze, ziwaelimishe na ziwaongoze, ili wale watu nao wapite katika sehemu ama wafike katika sehemu ambazo ni nzuri. Na usijaribu kuchana zile kurasa mbaya, usijaribu kuzichukia zile kurasa mbaya, kwa sababu siku zote kile ambacho unapitia katika maisha yako kikawa ni kigumu, kibaya, kinaumiza, basi huwa ni funzo katika maisha yako yajayo, lakini pia ni darasa kwa watu wengine ambao wanaweza wakapitia katika maumivu ambayo wewe ulipitia, haswa ambazo wewe ulipitia. Ni rahisi sana kwako wewe kuwapa ufumbuzi na njia sahihi ya kupita. Jitahidi sana kitabu chako kiwe ni kizuri cover lake, lakini na kurasa zake za ndani ziwe ni nzuri pia.